utshontsha ama-textbook umuntu omdala sesikolweni ngoba uyiklina esikolweni bese ubathengisela abantwana laba abafundayo bangabi nemfundo ngenxa ukuthi wena umgulukudu mara wena ubhari wena uyayidla wena utshontsha ukudla kwase kwe-feeding scheme mara uyakudla ka mo ke pakete ya moruto nice a ona ntho tse ngata jalo batho ba baholo hayi khona motho o moholo la esikolweni usuku watshontsha kanjani abantwana mabashodelwa ama-textbook uthini kubo thisha ya lo yapapha lo ama-textbook lawo bengiwabekele omunye umntwana no like into azenzayo nje akasangifaneli naqala next nguphile imali enough akadime dichomi difounu ha o mo botsa mona e ba bua mashano a shanotsa e ba re hayi ke chomi yaka ne ba sendela cho o kadimelang batho ba ba ke tlo thola tšhelete go mosebetsing le ena so batla di-50,000 lwena bengayifuna nabantwana bayi-3 udlani wena uzobona uzodlala awukalami usazolama uzobona zana amakhamera la hamo uzolala nalawo makhamera uzolala nawo uzoshatwa yibo ubuyise nale mali yakho ngijwayela uthomolo jwale wena utswa di-textbook mabox ayi-4 adibuka batho ba bagolo ke yo motho o molo ke yo mona o busy fela mosadi wa ye a lapile utswa di-textbook sekolong o nkile di-box ayi-4 tsa di-textbook